Yang soba ya pi barok ki paralok ki parajor sa chisin sya ki sawayom. Lai minit tang Marias dangka FIFA World Cup. Kinong kersian football satlak ka perthei kila keno baka FIFA kala letu hakanika World Cup hadin bay ka kol ban nengkong u Inner Valencia jong ka Ecuador haka minit ka balai lakhen ka offside. Sibon kinong kersian football satlak ka perthei kila penpawa social media bay kanika World Cup laletu hakaba kinong penyaj hakanika World Cup kila bampisa naka Qatar. Season pej da kakman. Ngangai bona pi menjur. Baka nika kol jong ka Ecuador haka minit kabalai kadai ban yeng. Tangba tong ya pej mentah ya ka jing batai jong kinong peniaj football haka nika FIFA World Cup arah jar arfuar kumno ki batai baka nika kol kadai ka offside. Kaneka jing yotep kol ka Ecuador haka minit kabalai kas dang kumne. Uperbis estupinan ula shoot ya ka free kick. Ukol ke Qatar, ulayok ban tap ya ka bol. Kabau Estrada ka Ecuador, ulayok ban head ya ka teka bol kabalakan jat sada u Felix Torres ka Ecuador. Bat ka teka bol kala late poi haka kli u Inner Valencia ubala head ya ka bol siapa kul. Kajing yokem ya ka teka offside layok da ka tier teknologi kabaka FIFA ka pendon kam haka sen ka benongkong haka World Cup. Kabalakot ka semi automated offside technology. Kajing batay ya katay ka offside kaong. Baka kejat ka monjong u Michael Estrada ka don haka offside position haka por baka bol kami na u Felix Torres. Ubaya hun banyak ni ya ka bol na u goalkeeper ka Qatar Usad Arshim. Walaki babon kim laban ngauto ya katay ka jing batay bat kingej. Baka tay ka goal ka Ecuador kadai ban yeng baik. Penban karai ka bakado kasyong haki bor penyaj bat katay ka kul kamiyeng setia. Kublay ya pigi para loki para jor ada pimpatip kumno ban pej ya ka World Cup ka video ka bapau sa kaliang kadiang jongpi kan yarap ya pi halor kini gijing jongpi nakata kadau pej no mentahi tetata do binde sembiang haka we pat ka video kublay sibon.